Guys, kami ada di lokasi syuting di Museum Pasir. Ini Jangan lokasi. lupa like, comment, subscribe ya. Nama saya Black LSK. Nah, ini lokasi syuting. Nah, Gudong Pasir. Nah, Museum Gudong Pasir. Nah, bukan dulu. Museum Gudong Pasir. Lokasi syuting. Museum. Ini namanya museum. Kita adegan di sini ya. Museum Islami Samudra Pasir, Kabupaten Aceh Utara. Film-film bukan. Terminal Cinta episode Ya. 2. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Terminal Cinta, bukan terminal bus ya. Kalau terminal bus itu di Gede. Kalau di sini bukan terminal bus, terminal cinta.